Gani mniko salamu juu ya hahe. Mwenyezi Mungu yamnike rehema, yamnike resiti njema, yamnike maisha mema, yamnike surtout ya sante insha Allahu. Heze baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika watukufu. Ngamina madanne basi nganjo fanya hata nifanye 40 minutes ngajamba 45 minutes 45 minutes nganjo sana nifanye 45 minutes ye message andani nganjo tende ni vire haruma le nouveau homme fort wa équipe nationale les salakant d'équipe nationale ya Hompira ya nomi warangu jana ye lundi ya signé contrat rangu jana ye lundi contrat il y a 2 ans. L'homme fort du Zonahaba, Stefano Henri Cousin. Stefano Henri Cousin. Qui est cet homme, Batokouf? Qui est le nouveau entraîneur Wahensia Comore? Wahensi Yampira Yahe les îles Comores. Qui est cet homme? Garjo Hujaribiremba Banganjo Kanga wa Comore Watohumjua. Qui est le nouveau entraîneur Wahe équipe nationale Yahatu? Garjo Birambabiri Ribirambaba rime e biographie ya hahi batukufu. Message ya vili de mahakama ya Swabahu, manama Swabahu, le grand patriote Swabaha Sumani deza jiro mahakama juzi watukufu. Misido mwambiani e kari jabanu karchu jaramben rabu salamu na mtukufu Haji Rashid Abdallah ye kari jabanu karchu jarikaze mrun rabu hauri pange nrabo rambi hamandu anya nasiwa hedaula ya mabajani gono no si verifie si utsaha si hangalia si fuye rangalo manani pia rijua rangu ngerija rungowa yonde mana kezinji ni kamdoro nabanu heni siku heni siku rijerambe heni siku ranu hamandu anya nasiwa hedaula Msamane ber erosion de tamba iva no tukufu na msamane ber erosion de tamba gono ezajiro mahakama masabahu ukawanya nasi wa haida la mabajani wakau ata mahakama ya Jobira na maoneze message za hao izo wahamba tout est faux ndrabo nruvu garjo hujaribe noye vérité ezahunda le jeune patriote wa hedaula ya mafitsi daula mabajani de mwana mamtukufu Swabaha Sumani yode message avec le batukufu message ya raru garjo hujarma ye coup d'état le nouveau coup d'état ya daula mabajani wapanga wandisoto alirangu hunu Faransa précisément Marseille batukufu iyo information sarejua information amsamani watukufu toujours raison de tsimutawa toujours voilà iyo information que ça réparisa osukwa jana information ka ye daula mabajani sa watu alia mpango uka l'objectif ya hao ngwanzo wafanya hata wafanye kudeta wasise azali vonsi avant les élections de 2024 salama wana tukufu ali naona ali mistwa ngono l'objectif ya hao ngwanzo wasise azali vonsi hawa uwe madhamana wa hensi ya hatu hawa uwe yemhuwa ya hele jaish le grand général il se fait jihadi ngwanzo wazifanye avant les élections garjo jaribenweze ngwa izorjeri alerte ye daula Komori ri alerte les services de renseignement za Komori rijeri alerte ministre mtukufu de l'intérieur Fakhridin Mahamoud Mradabi yode message ya raruba tukufu tizamba nsonza ndole tsaku hakuyu message yani daula ya mabajani kamjambo kai president wa hedaula yekado zingara miadi salama mwanashwangu Faruku Bekam salama na zondele kamjambo kai ya azali yekati mizimiadi kamjamba azali yenanrabo ye contrafanywa juzi gadwamba précisément le 6 juillet dentro la Kanga indépendance le 6 juillet raka fête l'indépendance juzi ye président Kenya William Ruto ya Komori haja sinyi mikataba wafanya signature yabo wafanya akoro daunensi ya hatu
ukaya heni mana mkomori ujokanza yendari mayensi ya Kenya ngujo henda sans visa, ngujo henda sans visa. Baho wa Kenya emaraia wa hensi ya Kenya kangwa njua se Komori ngwajojwa waje sans visa. Ye kontre fanyiwa rangu le 1er octobre ngabo wa Komori wandisohenda wa Komori wandisohenda harma hensi ya Kenya. Ya ezu kamjo kamba wanyana sohenda mabajani yabo ye preza wa Hedaula al Imam Azali president de l'Union africaine yabo kate mizimiadi wa Komori yabo yenandrabu Azali yobahati nkuyu yobahati wa Komori iyo chance nkuyu ka mwana mkomori kana tunwa visa ekanga nzende Kenya kana kwa visa kana tunwa visa shangu jojende hela nzao hama mimi negosatori nga mimbeni uhatumbeni ama hame nganondo morani jau yongi hama mbugu na Kenya jau sans visa yobahati wa Komori iyo chance yizunga jodo shukuria president wa Hedaula yode message yani batukofu ntwanza ndo litsako yo rani jaje message handani ngananzo nibehe nambe manamsho hatu yala harumo mji mtukufu wa Fumbuni Gome ganito mafoto tsaya nu rapidement batukofu mwone mafoto tsaya nu mwone rapidement ukaya manamsho hatu tinahuvumba esima hahe hema stehini mnikao tinavumba esima hahe hema stehini mnikao mtujwa kanga ngamona ndo mafoto yanu ba Komori mtujwa na mimara ngunioni na msamahani mtujwa kanga mona ndo mafoto yao amangalie iyo biro iyo agence lo Marseille iyo agence inu agence lo Marseille agence idungo bahiza zinru usa Komori ekamnunge na koli ngwano ekamnunge na de bureau ya agence inu hani mwana mtukufu para Amini ulo Marseille bahinga bo manamshe yala harumwa mji mtukufu wa Fumbuni Gome tinavumbwe simwa hahe hende yuho sukwa juzi hende hanjia harumwe agence inu hamenye mabiro akayiho hamenya te ordinateur tsaino bana tamuyo no banu tsaino banu beseke jaheya banu ke jaheya shaiheya haruma ye video ze video mbili zafanywa yabo hamenye tizamba hamenye le bureau henda hamenye mabiro yiho hamenye telefoni hamenye les ordinateurs woma namshe Mfumbuni yemana kamenya zabarindri bari vala arize kuliza hahe ngabo nusu zatu sa Komori afa zatu nusu yazi Parisa Komori sur place nusu yatu ziparisa ngabo nusu yazi Parisa ngabo nusu yatu ziparisa Henri ha plus de 15 voilà mwanamshwa hangu Farda Jamal ambari saune video me video ngamini zobana shati na zito wa leo hema stehi nini kawe mwanamshwa woi sinato wa ze video wallahi numsohafu tsasi nubanu shati na zito wa mwanamshwa hangu Farda sina zito wa parce que hema stehi ganjo zito wa ganjo ta ze video ezinu ekema na mshi dena maître de la rif parce que banu maître de la rif da hadisi dene mana mmewoi ukaya ya tiporte plainte parce que mana mme hajwamba ngo da porte plainte cha maître de la rif heda ne mana mmewoi ye mwenye agence yamba kanono utiporte plainte himarangu mana mme mwenye agence hazingarando kaya na tena hazingaro kaya kaka jaliba ye ordinateur ya hangu kajalibe telefoni ya hangu kajalibe na quelques bureaux kaka jaliba zenongwa hizo bahanju na porte plainte yemba bena kesuri ze video ngizo banga minizo mwanamshe wo kweli hanjiarma hatonjia ho biro yiho harme agence hatsankada harengeze fe hazi tamba za bonsi hazimenye harenge telefoni ya hemana meuo he paswa bonsi harenge ordinateur ya ordinateur hata mdungu yono mdungu mwana harenge ordinateur na ordinateur la balanga bo ze données za hema na mewe ya he agence harenge ordinateur he paswa iyo maname ikanzo da porte plainte yego joka grave parce que maname shojo risque na tin joka risque yende prison sha maname hazambaro ukaya minga nganso hanza yani tashe telefona hangu ya tsaye telefona hangu ya libe ordinateur ya hangu
ya live na quelques harma bureau quelques meubles ya zimenya yiho ya tsoziliva ekaka ja ziliva dabanju na porte plainte ya bwe mwanamshe wananzunjeni njeni alerte e mwanamshe wa irijeri rimo avertise uka ekaka jaliva ekaka jenda ya tsam emanyanya emunye agence wakanti wa hadisi wata solution bahiabo garjoja jorto weze video zensuzi jao ekaka jashia zensuzi inesa emanama amini yengujo ganjo ziju na tsanga ganjo ziju ekaka jajuhe mwanamshi yadunga na dena maîtresse de la rife wenda wakanti wa hadisi de ni mwenye agence wata solution bahanjo jantoze video wandrao ne mwanamshi ye violence ya fanyao armwe agence hiyo ye violence garjo huridi jerzito weze video wandrao ne sha punasta ya numa stay ni kwa mwanamsho hatu non Mikel kilo ba komori Mikel kilo banate mwana mihazamba nro hambaka yabuze koliza tuhenda unambiye eza tuhenda banga njoziliva e mwana menge prêt il était prêt ya payer eza tuhenda hamwambe mwanamshe she mwanamshe hazingarukaya ezuruna zibe hazikanefu bwana zikanefu na bala zika occasion esa kaunike mwanamme hambaka zinu occasion halafu abo emwenye agence mbokaya manjoziliva Chorambia mwanambo shezo izo nefu izo za nyumeni mwanamba nono vala urambia kazote za nyumeni hurambia nronchi wakaziva hizo kaya zote za nyumeni salama mwanamtukufu mluani tsikudi zote za nyumeni donc ye debaya ndisa yabo shana mkerati ba komore kamnugo be hekoli na mkerati baba na rmanti atu ngabo kodi zingiso henda owenyize agence na rukubaliana warengaze garanti yekekulike jenda nganjoliva zirunguzo nyangu tizaba emwenye agence amba ingu joziliva pourquoi wende wamenye e agence ya pourquoi wende wamenye telefone hai umenye les ordinateurs hai comme karatiba komo raranti zirunguzini comme karatiba komo raranti ze violence wanendo ngo dialogue misido hamba ebana temana mbokaya ganjoli zekoli zatu wenda nganjoziliva e problem la bwindri watukufu ntsanzando litsako batiza banga mna message zinjivanu message nne ngatwanda mwe message ya dani tizambo kaya qui est l'homme fort wa équipe nationale ya hatu qui est l'homme fort wa équipe Gary Johnson si pesa mono harmaze mediaka le nouveau homme fort wa équipe nationale ya hatu ye parwa Stefano Henri Cousin. Qui est Stefano Henri Cousin Batokouf? Il est né au Canada, Harma, ville ya Montréal, d'origine italienne, c'est un italien. Hakadora mpira hunu Faransa, hayanshi hunu Faransa, hafanya même les études hunu Faransa. Hahunre diplôme, yabatimizi horompira hahe. Hahunde diplôme en tant qu'entraîneur, entraîne équipe zinji, harumwe dunia kamili. E katsamba de dunia kamili haka en Afrique, harumwe ya Gabon, harumwe ya Soudan Sud, ihondo haka rangu 2021 jusqu'à 2023. Hafanya contrat ya 2 ans. Hatanki pour Soudan Sud wakaanza wan prolonger cette année 2023 shaharaya hamkano ganziobanu ganidarma yankipu ya Comore hazamba arma ze media africain précisément arma ye chaîne Africa Spar Africa hazamba bokaya ganrevu nende na renge yankipu national ya Comore ni kantraneri hazamba yabo chose fait Tazinu. Donc haka en Afrique. Tizamba haka Gabon, haka Soudan Sud, Raïdja Soudan Sud, haka Cameroun tena. Zentiza Sharabu haka les Émirats, haka tena. Haka Iran. Hunu Europe, haka hunu Faransa, haka Italie, haka tena Bulgarie. Yabo ganshukuriyo ye fédération de football ya Comore esa watundu
wangalia wafikiri nroka l'homme fort wa henkipu inu daye wawonoka woi c'était un homme d'expérience. Stéphane Henri Cousin c'est un homme d'expérience. Yene makanga shukuru yo ye fédération de football ya Comore ya barenga cet entraîneur garim linda wo mission objectif ndraru zonda rubahi zonda rubas l'objectif rimlinda wo e handani garanzo ya qualifié l'équipe ya hatu harmois la coupe du monde en 2026 iban coupe du monde jora wa huno aux États-Unis nana au Canada na au Mexique. Et coupe du monde ngejoka ya au Canada, Mexique, aux États-Unis en 2026. Il y a déjà dès le mois de novembre l'entraîneur Stefano Henri Cousin ngena machimbili joka très important le mois de novembre banu gardio tenera reda sine Maroc riretina contre yentia Centrafrique le mois de novembre banu pour la coupe du monde de 2026 dizunahamba iyo miso ya hadani rimlindawo miso ya bili rimlindawo tena ya qualifié kipu ya hatu de kani ya 2025 de kani ya 2025 ijorewa hunu harmensi ya yensi ya Maroc yede miso ya bili rimlindawo miso ya raru kaizonru kwa tuzamba kabati mbuzambo hata iyo miso yi miso ya raru iyo kabati mbuzambo shayo mindo zambo mimi négociateur mindo zambo miso raru eh bien c'est la volonté de construire l'équipe nationale, construire l'équipe nationale, c'est la volonté de propager harmantia tout propager les jeux évoluer sur rompir harmantia tout y a un objectif ya raru blindao bueno construire et katamba construire l'équipe ya hatu nationale ndabuka ekangaro na ukweli haminki pia tukoli toka ama kwa jaka ushilizani salama na mtukufu Komoro ngazija hama e major kwa jaka ushilizani hama ye federation ya Komori ya humpira kwa jaka ushilizani daone gouvernement donc yabo yo mission ya raru rimnikao ya sane ya construire une équipe uni wakebazima yode monsieur la rumlindao c'est un italien ngamjo ka Stefano c'est un italien ngamjo ou le jeu des jeux à Italie ou ka le jeu des italiens wanza wadohenda de l'avant wake à la pointe de l'attaque watodo tamabi wako doka derrière l'objectif est jeu italien wadohenda de l'avant abona niambo kaya c'est un grand choix gam félicite fédération ya Komori ya Barenga l'italien Stefano gan félicite vraiment wan d'abord garanzoni jibumbabi ye fédération uka oui tiama l'ancien c'est le wa sélection Younes Zerdoukou yetiama daye c'est un homme qui a fait sa vie. C'est un homme qui connaît le football. Et Katsamba, c'est un homme qui a fait sa vie. Un homme qui est kanza tsorarilo jao. Ya fanyozi wanzao. Ya boya ye hijabo ngonzo kelibro. Yanikiwa ze plein pouvoir harmon pira. Izajuka hanza yanikiwa. Heni mwezi ya dolivwa, heni mwezi mshahara wa hahe ya dolivwa parce que eka fanyama Zerduk Younes Zerduk afanya dimwa kajalibwa yekanenda taiho harumwa mwezi wa handa haunga jombe do wavili kajalibwa yagujo demisione hazifanya mankipu ya hunu Sudan hazifanya kajado liva pendant 3 à 4 mois hato démission henzahe oui, nous entraîneur oui. Donc oui, c'est quelqu'un de dur. Kana kubali hata.
Salamu na mtukufu Hamad Mbaye Salama na zonile. Narikubaliana suala hilo. Cha c'est un grand entraîneur qui a de l'autorité. Donc abongo tikanzani birembabi harma le nouveau entraîneur car c'est un Italien qui a de l'expérience. Ya birarma club zinji, ya ka entraîneur harma tizinji, hein? Tizamba en Afrique, en Asie, en Europe, il était partout. Il a de l'expérience. Il a de l'expérience au niveau du football. Donc on gagne m'encourager. Nezina jeliye dizona hamba harmaze misio zinu nazivumba banu nezina jeliye endeleye nezina jeliye qualifier yentia hatu haruma yekani nana la Coupe du Monde de 2026 inshallah heze baraka za Mwenyezi Mungu. Izo ndizo mlindao. Ganjoka c'est pas facile hein? C'est pas facile d'arriver dans une équipe dans une équipe mratso juhes zentuizo wizo mratso do gagner des matchs zentuizo wizo ya to qualifier yenti. Ce n'est pas facile. Donc on a 2 ans za kamili yafanya effort dizona hamba ya qualifier yenti ya hatu. Salama mhu wangu mtukufu Abdul Salam, mzee wangu mashuhuli Mhusini salama na zonelei, mzee wangu mashuhuli Mhusini nganu shukurio ukaya michi jodo hambia uka wede mzeye uka huoneza virambeni juza mema ulida mzee wangu ekabanu ukabane makatunu kambeni mzee wangu mtukufu grand notable mjwa mbeni ekabanu kambeni ntu aminike mema ulida mbeni ya jobire helila bahi mzee wangu mtukufu kujwa wasa Komori kujwa ndo arango mjiula wakanua parce que nganjoka wede mru wa joshindo zingaro mjiula ndawe manama Abdul Salam watukufu ngaribiro harimo deuxième message zamba jobira harimo e manama Swabaha Sumani manama Swabaha Sumani ngantomba bititi bwa Komori mone video Swabahu yafanya yensu yakenda ya menace Sarkozy dene famille ya hahe no wana hahe bwa Komori Swabahu ya dunga na dene na mabandi habesala ma terroriste yakenda ya menace tizamba ya menace Sarkozy la mwechelenga ça fait 1 an déjà Swabahu dene mabandi ma terroriste wadungana wakenda wa menace Sarkozy ne famille ha si tango sawao shangari sibonze ba ribaki banu heni wakatir jom parsa bam gar jom na maria iyo mbavyo ngar mwambia won ukake na ukiri wafikiri kabala Komoria jana de Komoria leo nono Komoria leo ya mkomori ngujoka usubutia hime ya mokati jao vengeri jarji hunu zawaji zinuba sizo cha wakati voilà gana fansi babiti na muone nakakola bani sawa na mtwalio na kwenze udiwabalo ndio nazo na nawe ni message Swabahu yafanya tizamba ngasina enna za kamili bano mjao katizamba le ministre des sports Sarkozy waleto kiratso rarula jao misura ka Sarkozy c'est injure ba Komori e kahamba ngufanya ilande manaka azalie mwanza ya mtuku zanro olande kinema liotina wa president wa hedaula parce que il est très sérieux yefanya hazi njema tizama na mweshelenga sina muhabanu esa ya jabunu Swabahu wadungana dena wanyanya wa hedaula mabajani uendari dahula Sarkozy harimo meuble ya hahe kula hembru mshaha he no wana wende wahimi hapo ukaringwa nzo ngwatao Sarkozy ariwa muue Sarkozy à l'époque habeza pare police française waja wakatoa imabandi yanu yabo na mweshele bwa Komori na mweshele Sarkozy la porte plainte salama président wa RDDC Fakimra Dabi salama na zonile président wa RDDC Sarkozy tizamba henda porte plainte minde mrina harmazira zuna zambo kaya bosoba na mfanya tasyo ba e plainte ila ye hantiwa na Sarkozy ilanga jenda hule Swabahu yenye shakwa janishilia wamba rizila nrabo arikaja porte plainte sizo yezo gamjoka na mbia ngenda na babu Swabahu haba balatika ndo mandrabo tizamba kane chaba tinado mandrabo hata ya plainte siyo e mahakama birijuzi e mahakama ya birije ye mahakama ya Swabahu ya birije narikubaliana
rema kama ya jaja badoro ha delegation na wandu wanzani wa Swabahu nane fami ya Swabahu izo Swabahu kana jahane banu wenda Sarkozy uka Sarkozy il faut retirer ye plentila tizamba badoro ha delegation badoro ha ta famille ya Swabahu badoro ha wanzani wa Swabahu wenda Sarkozy uka Sarkozy retire plentila ebale manendri onzo Sarkozy a retiré plainte ebala zabarindri dabokaya bala Swabahu olange na carte de séjour ola katim Faransa Swabahu nge na carte de séjour na yongi yo grave parce que ngasina presque 2 abanu hunu Faransa ngabo sharia shanti wa ukaya hena mru étranger ujo parso harma e territoire française ngufanyo hila ekatsa mungu fanyo hila ngufanyo ndongo za kudeta ngumina se wandu ngemziani ngena mapuchar na zono de munziani yemruo harwa hitso bahem ruangu tsorengwa hatwa mikabaya haba izar mo avion habe ha mjini armensi yalaya habe armensi yalaya bahizo Swabahu yafanya daino anyanya wa heda ula mabajani ilangi yo grave parce que il a menacé ilangi yo grave swafi esa wamba kwa suru habala komo wa Paris Sarkozy dene famille hahe sunizo wakahamba komo riwa Paris abanu riwa uwa il a menacé ilangi yo grave swafi zilenge za bahi izo ndizo wanzani ne famille ne délégation wakawaharar maswabahu parce que Swabahu à 100% ajokabi ha Komori sha ministre des sports mtukufu hajibu hamba hawajibu mbokaya nono ye plainte tina retire shanjo fanya zofanya hata Swabahu yatsundre na problemu tina retire plainte shanjo fanya hata Swabahu yatike na problemu hata yatike na problemu izo ndizo Sarkozy awa reponde emajundu ya peu yao si izo Swabahu tsonda ndo mahakama kajandomba ngoyo ko Sarkozy azamba njofanya zofanya hata yatsiromba ngoyo nganjofanya hata au niveau administratif yatsifanya mbango hata yatsifanya mbango hata mbabini shati na retire plainte parce que plainte ila bananja kafanya plainte contre Swabahu na relewani bale plainte ila njaka ufanya contre Swabahu tikafanya contre un groupe individu un groupe de terroristes wahajabo hangu wakamenase na mrumsha hangu no wana shami majerie contre Swabahu bari Swabahu wote nunamfunga bahi shakabala mimi tifungu Swabahu tipata plainte contre Swabahu badi ntojo kati jo mahakama Marseille yaboti jo parwa mimi ni je Marseille ni jo mahakama shanja parwa njaparwa j'ai plainte il a porté contre un groupe d'individus des terroristes zonizo Sarkozy wa répondre yabojuze mahakama mtubize mshemeza riganye contre Sarkozy riganye contre l'état comorien riganye contre Azali astaghfirullah subhanallah yamtume bwa Komori bari de mabajenyi nyakalizi bari de mabajenyi nyakalizi au lieu mambo kaya Swabahu remercier Sarkozy Swabahu haboka kuna zamba public mashopar wanzani waho hauma na nyuho au familia haho uambie kanama na remercier Sarkozy ukatimbesha marahaba yabo yatsu ye plainte la yatsu henda bahanu gani mbosho marahaba suniso Swabahu akabiduka nsi wambe ushukurie Mwenyezi Mungu ushukurie ministre des sports Sarkozy parce que ho rende service Swabahu ho rende service Swabahu tizamba joka husiswa Komori wenga na carte de séjour Swabahu carte de séjour yonge grave mriafanya acte grave Swabahu kwano yonge grave Swabahu il a condamnation pénale il a grave soif
Tawizo bosabahu mwanama mtukufu sabahu asumani misoda hamba kamnezi na jele kaba sasa huelewa nezi na jele kaba sasa njankili bosabahu salamu na mtukufu libi padre nezi na jele kaba njankili bosabahu salamu na mtukufu Abdou Chami le grand patriote Abdou Chami salamu na zoendele sabahu njankili dingo hii utawa na nyuho wanu emejundra peu yanu utawa na tomaha kama juzi kamjaka ya même pas 15 personnes bosabahu zapel malgré les appels wa huwa na nyuho wafanya ramaze rezo huonondoka kwa jaja bosabahu manama sabahu tizamba mnezina jika unjankili tawa lebwete tawa lebwete bosabahu tawa ye daula ya mabajaninu bosabahu tawa yo konsenu nikawa ntujudo hambia mwana masabahu ntujinamba kaikombeni saisa hena mratoji hatoji replie habako hahe hakaansi bosabahu sabahu lola ngawe na wanatiti sikirujo hadalo bosabahu bahuoneza ni hunda mimi heli na kanza ni tulaf ni na kanza ni tola fidia bosabahu huoneza ni hunda huone mahakama na dohenda takabasi mrado huja hata ntokada mamiche bosabahu e mahakama ya vili concernant ye shono de na parochitowa tide ambassadeur na kantantemro de shono de na parochitowa haruma devant l'école Aubervilliers l'école na porte plainte bari titowa shononde valentu na to shononde dentuila haruma mtukufu wa Seleani bebo maharibi ngabo mratsorenga shononde de atamru bo maharibi amtashononde ya mwa ya hafa bara dore ngemrumsha hahe bahensi yo uyonto rega shononde bangu tito shononde tikafanya message balabalo elikolila tito shononde timisaya tikaonesa helimra ka utondola yakahulwa ya baheli kolo na porte plainte emma haka ti convoquewa ti convoquewa bahi le procureur adjoint wa Aubervilliers hanabiandro ka monsieur attention la prochaine fois la prochaine fois, je dirais et nationalité française yaho ireterewa. La prochaine fois, et nationalité française yaho ireterewa. Wallahi nedini. Wallahi nomsoafu. Wande procureur adjoint dianabi. Yabo mtojoda zandrenge risk. Nijitowe fidia. Nimenyemesha ya hangu. Nimenyemesha ya hangu. Nsiparowe na tefami ya hangu. Nsiparo na towa na hangu bosoba no tidami tinarenga fida tinajitwa fida da mamiche mwanama sobahu njankili bosobahu mwanama sobahu asumani njankili bosobahu balema hakama kajahisa banaba so bakindwa ndwa kawe nawo balema hakama c'est pas fini babako wasawa kawe nawe bosobahu watukufu garanjarma armo troisième message zambanga njobira harmoye le nouveau coup d'état ya Daula Mabajani wanzo wafanye avant les élections za 2024 gantendo ni ke alerte imadwama na wahensi ya hatu ni ke alerte wazingare renseignement Komori dem huyu wa renseignement Komori mtukufu ministre de l'intérieur Fakhridini Mahamoud Mdadabi Nana Salahuddin, le colonel Salahuddin, mtukufu bahi. Ganjoka e renseignement yon tswamini kaisa wejua, ntswamini. Mimi négociateur ntswamini. Wana parce que ganjoka ngaba ndo Daula Mabajani, izo nizoamba o négociateur banaba utsorendeha manono, banaba seye daula, ngwadungo nika les informations. Bana izo nizoamba wabaha. Négociateur utsorendeha ma Ibrahima Inusa alias Nono, abasa Beti Salama ngwadungo nika les informations abasa izo nizo adungo hamba tsamba kabanu mimi je suis un homme de renseignement donc tsamba nganiko alerte et madamana wa hensi ya hatu ye Daula Mabajani so wapanga mpango mwanzo afanya hatati zamba watowe azali wamuwe avant les élections de 2024 suwa wawe azali lizo na hamba suwa wawe madwamana wa hensi ya hatu
ijokiri ekati bale de madwamana abotsile wonti pia ijokiri wa ili au wararu shawa uwe kelka madwamana wa hinti hatu auwa uwe yemhuwa hele jaish l'état major isufe jihadi hawum mrunda jina wa hele jaish wa muwe zonongozo watwalia esawa para chef de bandi wa Marseille wa chefu wa mru bandi wa mru mhuyu wa bandi wa mtaha baringe na wanruma watoto wajoshinda wa sekomori wando wafanye ces actes odieux ces actes wanyana sodola mabajani nana alohunu Paris nane mruo waka hama video ya video waka kontakta wado hadisi waka hadisi hapo ukedela mabajani wa mabiandro kaya garanza uholabanu avant 2024 ra les élections présidentielles zejaja msekomori mwende mwafanyi kudeta tizamba swa muwe azali swa de madwama na hinsi hatu swa de mhuwa ile jaishi shanga mzo mfanya akta garanza ufanya akta ye chef wa hema banjo hawareponda mokaya enganya mapesa enganya de la finance ganya de fonds ganya mapesa edalo mabajona reponde winga sina ngasina shakwa jamba shesabu shamba gasina kwa jamba shesabu shawamba ngasine mapesa wala bandi wala chefa hima bandi uamboka shabo nganzo mapesa shabo tsenanga nzawe garanti ya ho wandunjo ka wabele wa sekomori wajoka sekomori nganzo garanti yao tena garanti ya heze famille za hao garanti za ho wana wa hao parce que wakomori zonga jwa ka yose pas facile ngajuho ya lawensi ya komora mbanguso ayensi ya Faransa na msamahani ya rohari mwensi ya Faransa ya sekomori ya mbengonda afanye kudeta hiho pazenda afanye kudeta yo juiri swafi parce que jo kirimro latire jai parce que mrujo tomu landizo kasi komori ngonda afanye kudeta sa honeha da bongo tujo loya fe wakana rangwa fungwa mtujo likidiwa sur place yavende mana eshe de bandu yambo kaya nganzo ze garanzao ze garanti tena wanyana tsoda la mabajenolo Marseille na Paris wamba kabasi problem zonongozo zi hadisiwa esazi tsamba la Marseille walo Marseille wandiso shambeza wandoka ndizo azali aringo jokato azali zensuzi jao sawa ngwa tsuko tsamba wawo sawa uba komori nganzo njue Fudimana nanzoni nambe imadwamana wensi hatu namke prida amakatiano ukahene mwana mkomori parce que wowa komoriti ijokiri wowa komori na jokasayo hijokiri ijokiri wowa komori na jokasayo shana mke maprida ukawandra juha haya yabo namduwa kontrole namkontrole d'où ils viennent ewanu wandwindri ewanu mba namwa kontrole hena mdu dwamana wa hensi hatu mruna renforce sécurité hahe namrengeze ngozino sérieux bakomori madhamana wa hensi hatu namrengeze ngozino sérieux parce que wandwanu ngowo prêt à tout faire pour wa azali ils sont prêts à tout parce que ngwajwa wakaya azali ujona vote 2024 yenda 2029 ne saiyo yabongo juka bandu hao ngwajoji retire au niveau politique bandu hao ngwajorenge retraite hao yabo ils ont perdu yabo ils ont tout perdu donc l'objectif ya hao il faut fanya hata wasisi azali bonsi donc ene manambo kaya nganiko alerte et madwamana wa hensi hatu et ma ministre et ma délégué hena mungu na sécurité hena mndu na renforcer ye sécurité hahi mndu na renforcer mdatsirengeze ngozina la légère tizamba mdatsirengeze ngozina ala légère mndu na lwa fanya attention madwamana ntia hatu bwana mndu na lwa fanya attention kamisudo mwambiani kaheni sa mndu twali yango manzo fanye kudeta ntia hatu ngamanzo maro hitwa harmentia hatu ngamanzo mateda marmentia hatu zenugozi wachodosi jua tizamba mimi négociateur je suis un homme d'information un homme de renseignement banizo muhadisi yo zo pia ngarchungo hamilwa
mwekanti wandu wararu wandu wane ngamuhadisondo ngoyo toujours information de Jolawa yomba bina mkasuri parce que président wa Hidaula Tsidouhamba vous êtes des débutants nyima débutants shakama nrongoza kudeta wandu kadu kanti we zamba wandu kanti we zamba Gono. Donc aboti kanza ni surtout ni alerte rementia hatu et madwamana wentia hatu. Et madwamana wazingare ye renseignement ya Komori. Namdo tunda. Namfanya attention. Namdo fanya attention. Babano wandu singar wadunga uhunu ngarjuao. Ngasinya wandu wahe renseignement za hatu. Ngasino wandu wahe renseignement za hatu. Misudama ka président wa Hidaula il est partout. Il est mana ka sudama ka ya kobobira parce que emanabo helo zabarinde dabo kaya ngena des agents sécurité, ngena des agents des agents de renseignement partout, ngena wata ngena ma wandu des infiltrés, hunu Paris, Marseille, des infiltrés partout. Jindi mana ka azele sudama ka ya ban kobobira azali ngubiriliwa tena ni Mfaransa yabo kobobira azali tula tangubiriliwa tena ni l'Union africaine et c'est le président de l'Union africaine yabo tena kobobira zomba bina mtoko tsoni hanyu nwanyana tso Hidaula mabajani azali tena ngubiriliwa ni les américains ngasina 5 à 6 mois panu warereya des drones wariba watoriba des drones wajodo surveiller ye bahari ya hatu wajado sur ze drone zido surveiller tena ye hawa ye baharin nentia hatu kanga mndu kajaja fanye kudeta yone harima ze drone yapo preso Hidaula kachabada kobobira watukufu ngari njwarima ye dernier message zamanga njwabira harima ye contrat yafanyiwa contre le Kenya, président Kenya William Ruto nane président Wahad Ali Imam Azali yafanyiwa ye contrat yafanyiwa rangu le jour ya indépendance le 6 juillet dernier 2023 banu yafanyiwa Moroni watukufu ganto video tsaini mwishie mwanana siswai ushukurio ye président wa Hidaula estahidi yafanya ganto mbabu mwishie watukufu mbabu ntiti mwishie imanyana so yushukurio ye président wa Hidaula kanji pare savana mirango basa ino bana samahani ni bizani renge ban rapidement njawa hina samahani 2 secondes banjawa hina na samahani tizaba ye manyana si na muhimera ngo 2 secondes watukufu baisati pare savano sayinu na muhimera ngo 2 secondes voilà 2 secondes ngono na muhimerangu bala tsaino vanu na muhimerangu voilà gani tomba bintinti voilà tsaino très bien tsaino vanu waimanya nasi ulo yesayasu la remonti ya Kenya ya khawtsa haranzi mahame haranzi ce juillet midem komoro halenda ibahati tsaino siremewayo batina ulibisiwa hatamba hindu wanambia khawde mkomori wa handani wabahatisha visa ya bure abonga rutamwe ma daftari hatu ni archive au ka sahihisha au ka wana wakomori wasare ya wananya na Hidaula ya Kenya abo haushashin tokazano ni sila visa ishahihisha jo Dr. William Ruto ya tekeleza au place de l'indépendance ya Moroni au hakikisha uka hizo visa ya Kenya wana wakomori wajunjia hanafasi tihakikishiwayo tiremewayo wanika ntosa salam mashallah wanika utukufu wanika shewa ndenge kama mwana nyao mashallah kuzono kuza ushukuriwa tuanza mauli ya Tanzania tola madama ya Kenya tanisi tola tuanza nene ya Tanzania tola kahendi inshallah kamwa benzi shaizo ngajuja Hidaula ya hatu abonga mshukuru rais Azali Assoumani wazima ni serikali yake pia na ushukuria Hidaula ya Kenya hai ahadi wa irengane rais wao watekeleza abonto Tanzania wanesi mukhtasari tami ni Abdalla Alimliba
Mashallah. Sao mpakani ile mkomoro halena nikiwayo wabonga mjiferesheo uferesho nama ukapo ilina mje basi la nongozi ashi ziswahihishia uka rai swahi daula afanya mkataba wa kweli wa haki. Mashallah, mashallah. Tuanza mikataba ya nchini tena mna yenu duka na diplomasi njema utumumvulizi wa hea ambasaderi wa Tanzania Badawia ukadi aduge procedure yenu hata ya kuwasili leo. Mashallah. Shukriya ni daula hatu pia. Mashallah. Allahu wali tawfiq wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jazakumullahu khairan jazaa. Voilà. Watukufu wainde kina wandu wa tunwa wande kina wandu wa sawa ndisa huenda harmayensi ya Kenya. Soy hazamba ka il est le premier ya kenda Kenya ya henda sans visa. C'est pour moi c'est grand. Zinu ikabidi mgazela tu atu hazishukuria wewe ka ganshukurio ye president wa daula azali ganshukurie madhamana wa hensi ya hatu ganshukurio tu hatu zamba wai izinizo la jujibi wa rulo shukuriana hani njema za haja rulo shukuriana mkarati bwa Komori bambe banu miturambo kaya ano karulo shukuria mnezi Mungu ujo renjeza tena sharisi jabana rutsodo menya sudo jabana redeya sudo repanu hansi tizamba ino bahati kuyu bwa Komori ukatsazi una basa heni mwana mkomori jukanzendea mwensi ya Kenya ngujwenda sans visa nongarjara mwensi ya Kenya c'est le pays de l'Afrique de l'Est qui est plus économique. Il a développé en Afrique de l'Est, c'est le Kenya. 2020 nous wanjia wakarma le pays à revenu intermédiaire. Pays à revenu intermédiaire avec la Tanzanie. Les pays de Zombili. Pays qui est, ça veut dire que pays qui est en voie de développement, ils sont développés. Abani manam Komori ngena chance aba ça et ka nganzo afanye via hai. Yende Kenya. Pourquoi pas? Huenda Kenya tena, hena fasi tena. Tizaba yonti ilo en voie de développement. Gabwe sindusilo iho. Gabwe kangonzo na des meubles que tu obligé wende ata Dubai. Ces meubles mrungo hula Dubai, ils ont ngatungoka Kenya. Ngizo Kenya iho. Kabatsimba hindunda tsahawa tujwe parsa Kenya. Bwa Komori yo bahati yo chance izo ndi manambo kana rudo shukuria wanyanasi wa hidawla mabajani yezina ba nyinyi ngamjokamba uka le jimolanyu lilo ukaya azali ekado timizimiadi azali yekati mizimiadi azali yena nrabo yezina banga mjokamba zina basa ma ata mitsudo hamba ngasina matsonga ronao Ibana tamwaunai kontra ya fanyi wa juzi ne president Kenya na azali. Ukaheni mana Komori jukanzende Kenya ngujo henda sans visa. Nganya gatsina matsuba Komori riwano. Harafu bala zilanda abu hau. Yetitazinu. Yabo azali ekati mizimiadi. Yabo azali na nrabo. Harikubaliana bwa Komori. Hojili fuwa hanyu bwa Komori msikiri mdoja mwerendo malaba. Mwerendo magonzi banu city des animaux. On n'est pas des animaux. Bwa Komori si wanadamu. Gono, si wanadamu bwa Komori. Tazinu. Ha? Tizamba banga sina matso. Azali 2016 yabo yakavuvote 2016 hazamba na tena hazamba ka ngena objectif ndaru eh bien yalekezeze route ya hensi les uns yarengensi yetie en chantier avec les infrastructures des routes zifanyiwa azali rona zeroute yazifanya nzwani hafanya les axes des routes principales nzwani azifanya uwanzwani wa mshukuria zenzi azifanya na bo zenze hizo ça va permettre les anzouanais ou à d'autres de déplacer facilement gono librement uwanzwani tizamba wa mshukuria ngazija wanata hatarauni rutu ya ndisar mji mtukufu wa Mtsuje yenda wata bahani ai msamani yenda wata fumbuni gome
rayona zentura kanizo jusqu'à maintenant tungofanywa rutu hiyo gasina matsuba komori kamkaradira kubaliana kamkaradira ntizi erohambi inu ba komori kamkaradira ntizi erohambi zinu mnezi mitudo hamba mnezi ngunguru no zenya za hatu yenye nezi ngunguru no zenya za hatu ba hiyo ndekina projet azali ya hamba c'est les routes projet ya pili 2016 hazamba do mwenje mba hazamba mide mbaba wa electricité ngarungo tabi hamonje komori haboka wakati ngo ringwao shanga rivumbao en générali o mwenje ko sudono kwa komori généralement o mwenje ngo komori hata tazila rumema le bavula la hein le bavula hembajini ngabo bavuyu hola la tuwa mwenje wahe o mwenje wahe soleri o mwenje wa soleri tsawandi satseno fanyiwari male bavu ya mitsami huli mjini wakomo projet ya sa azali amba 2016 e bienda yi hambanika dès 2017 woyi 2017 rakaniyo ngujo lekeza l'hôpital El Marouf l'hôpital El Marouf l'hôpital Marouf c'est cet ami wa harma 2 mois banu ngejo inauguré wa décembre wa 2023 ils ont des points phares za azali no tu hazamba ngujo zifanya tu hazifanya bien sûr abogabo des projets secondaires yazifanya tena chez des projets phares azali ya zamba 2016 tu hazifanya yabo azali katemizimi yadi azali yabo azali edo mandrabo donc mitizama ngashukuriyo ye kontrafanywa yinu ngashukuriye president wa Hidaula izo yafanya daine president Kenya William Ruto ka itizamba inu chance ke ya heni mwana mkomora nzonde Kenya nda bakiyo afanye vya haha ijokere hawi heni mwana mkomora nzo jende yuhendia hule zinru ya dosa komore jehuza gon hawi heni mwana mkomora jukanzende Kenya yelata visa yuho ya pashia je hunu Faransa awe atudar matsinda jina yo chance nkuyu ba komori wana donc watukufu hizo habari mtsokanza ngananzo raneja timizi na be mwanama swabahu ndreje mwanama swabahu bati mwana njabani mwanama mtukufu swabahu salama mwanama mtukufu Ilyas Yusuf Mohamed mwanama mtukufu swabahu gwano swabahu Dr Danieli salama mwana mshwangu mama Isama Dr Danieli sinambo sikwa juka ujasha besedo mfumo unu ngujo Marseille yabonga ni mnikoni defi nyana na tsweda ule mabajani mwanama sobahu ikakweli wo msubuti cette fois-ci ikakweli bo sobahu ngan répéter tsene ikakweli ngawe na mvuyu wo msubuti Dr Danieli ngujo Marseille ngarjo wona kama mjoshi na mfanya manongo namjoka Dr Daniel olamra zingaro ni wandu wenji Marseille ulazingorano mji mtukufu wa mkazi mtsoaminika umji wa mkazi mji mtukufu wa mkazi wanama wa mkazi walo Marseille mtsoaminika ngwa jo uone mwana hao ya je Marseille patsobu hama bandi wendo mbengo nzwa muwe inama ka yo devi no nikao mimi négociateur ganulindo bosobahu deno andro ha humlo Marseille mjemshangaze Dr Danieli bangu jo mfumo unu Marseille e kasilo mfumo unu do mfumo jao non mingalindo garjo wana kanywa subuti cette fois-ci garjo wana bosobahu comme subuti sha manama sobahu mi hutukuza parce que njoka wewe ngaubanu wambe wetu hambe zibiro nai weti amadwa dwana nyuhadala mabajani wadojo we cancel pani hati yende mana kami hurongoza mivumbe sima haho mi hutukuza bosobahu ganu rejeitse na bosobahu tawa bosobahu utijitar majali mwana mtukufu sobahu utijitie problemu bosobahu watukufu hizo habari gajodo jarmwe message hiyo ya mtukufu Dr Daniel ujoka ja Marseille zentuzinu gajodo jarmwe message yo watukufu hizo habari. Merci beaucoup vive les Comores, vive les 4 îles, vive le pays de la lune, vive le pays des îles du parfum et vive le président Wahid Daoula
Azali Assoumani, président de l'Union africaine. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.